Riu ni ho 2022 doka hahe depression tondu ni ndirageria go fight juu chini jehere handu ha no o uria ndirageria ngoma nake hakwa haha undi handu urathie afu ngwire undu ungi mso gwitu ri kuria nyumite ri ni kuri edit nene muno ya kumira ndimenyaga ni atia no ni kuri edit muno ya so ungikahota kwihura huro ucomoke ni ukorwo ruite but anyway tucoke haria ha ndina kawira ndiratiga muiritu ngathie kumatha maundu makwa moya andu ngacoka nyumba ni ndanjia undu uyu wa gukira gwetha kuriha nyumba no hanjia riu kungia what am I doing with my life ngianjia kwaga purpose ya gwituma na tafadhali o haria uri muthikiriria ndukaneherie hope thini wa mutorire mwihoko ati rucio no ndwarithie ngari nene no njake no njikare maisha mega no ndie wega ndukaneherie mwihoko Buju ni arakwirorera Buju gwendete ta ngima etagwo Buju Banton arakwira I'm watching you son wow ajita son uncle ciakwa ri majitaga son true yes tondu nio manderete na ni moi nio yes yeah you had thanked them now nidaheria mwihoko nidaga purpose ya haria Roysambu kurora wira wakwa nidaga purpose ya kwenjia advertise Instagram Facebook massage ciakwa clients magoka nda massage ra ndo nyumba ndukariganirwo tugucoka ha massage nidaga purpose few ndajia kwihingira nyumba mso ndirahingura kateni ndi mwanake mutheru muno na ni ndi OCD so ni ndi mundu wa gukira kana mbere ya depression ndari mundu ngokira ngarorere thondeka nyumba ruga ka breakfast ria umira ndatiga to maundu to ajia kwihingira nyumba guti undu ndireka ndiratinda thimu-ini 1 day 2 days ngeigua na kaundu kau ni kega umenya kuma 2014 ni njukagira thaa 11 guthi gwetha kaba ici cia thimu na njokaga nyumba thaa 5 njoketete muno kuma 2014 so for once nidaikara oguo ndagondo rangia wanyita kire itaramenya ri ni murimu my god ni depression yu yaji yako hodi na stress ndina beca begini halo ndehera irio halo ndugira kanyama ndehera nyumba wanyita ke beca so beca tio wira hana atia watinda atia kahora gitiga nginya guthi kurora wira he muthuri wi haha witagwo Charles endagia tubura na haria Roysambu no akwire ni ndatigire guthi kurora wira riu muiritu ni akinya handu ni ndiramutuma thoko na thiri ya wira ucio ni muruti waku wa wira ndakamenye kuria ugiraga indo tondu ni akuhingura gwake ukihingura wake ukimenya faida iria murathondeka so ndanjia gutuma nginya muiritu thoko my god wanyita oho ngikira ngiona ina by the way nikinjika guku handu ha gwetera miaka 50 ndahuruka ri ihuruke thaa ici ni zaitani uranjariria no riu ndirona ni kuhiga riu ni ndohiga gukira andu othe ai ndakihiga abotige urakoma kuri ukaigua by the way guthiro ndurangia by the way ni haiko maisha ni maya na kuutwiragirwo ai ndithie thaa ici. What I don't understand, at this point, I have already gotten into the lowest point of depression. The lowest? The lowest. Na nejiraga ando no ngigathikiria life ciakwa. The moment wajia gutuika suicidal. The moment wajia kwira by the way itode hageke kamukwa. Talk. Kuma na gukunja ugebu wenda kuruma na aikore kuruma ru ko gutuma ndugeke oguo marume. But the moment that is the lowest point of depression. No ajia gwikara ndorahingura curtain ndiratinda nyumba mso ndithambaga riu kuhithukia muno na ni ndi mundu wethambaga maita meri muthenya uraigua wi sawa ai kanua karanunga na ndiramenya ngai imagine so jikarete oguo ndiramenya ndina depression ndiramenya nikianjia gute muiritu no anjia kumutuma thoko ona muiritu ni agukinya handu anoge anjire tondu riu ona ndiragira mbeca ndamwira ndehera reke ngurihere nduthie undehere mathabu na muiritu oka ni ngumwira na by the way ndire sawa no ndukamake no kwa kahinda maundu magire no ngimwira uguo ni nibangite exit urona atia ai ngimishorete riu no menya shaitani nake ni ungiri ngihitukira tu status twakwa ri
heka iritu kamurata twathomaga nako may her soul rest in peace getagwo Fidelis getukira to status Fidelis has been depressed all her life until okire kweyeheria. You understand? Why? Same thing, childhood trauma. Nyinare matiketania na ithe Fidelis me the real father nyina dake hikio ne mundu ungi. You understand? You get where I'm coming from? So it's the same thing. We are revolving around the same thing. Yako introduce mwana to some akamo mistreat akamo mishandle anyita tusikwaria ciake muno ni ahurukire wamona status getukira to status twake uguo ri uyu Fidelis wandikite atiriri guys, who's in the mood of exiting the world? Jesus, mimi nimechoka. Nidonire Ngai na maitho ngiuga uyu. Na funny thing, Fidelis dana muhurira orio nyite kwa yone keundu ukahurira mundu ukona tutiaritie na ngania maita meri in two different times. Mwaka ucio ngahurira Fidelis ngakora ni hindi anyua dawa, ngamwariria ngamwira hurira mamu wanyu hurira mundu ngamuruta out of kwiyuraga maita meri differently. Now nitwaikara nindaoria Fidelis by the way tondu we wana kigeria maita ntwajia andu aya ni andu eri maenda kweyeheria kwaria nake ngamuria by the way tondu we wana geria na ni ndona ni urenda ku exit ni githa tajira uria waneka kijira henda twihothagira twikaga no ciothe hari nie ciothe ciana backfire na maita meri no watumire ci backfire tondu wanjariirie you talked me out of it. You know, kimera une hindi riu tugucora tutiga twana tugugeragia we nduko serious nie ne njikarete uguo ngacora. My God, tungietha mundu uwe ujuzi atuteithia nie ndina mbeca ni ngugura ujuzi ucio na tugicora. Anyway, on the D-Day Fidelis ni okay akinjira master nie ni njui ndugukua na ona twageria no wana hatia ondu kumira ugasevwo na no turithie botige ihenya guthie no turithie no ti tha ici ni twike uguo ri wina 10,000 hau kimani mbeca ngina cio ni ngina mbeca ciganite kugura gikuo ngikigura mundu athecithie depression akinjira iko ina 10,000 ri ndina gathina na niko karatuma ni nyende kuyura kimuria niki kiani Steve ndi murito na ndathimira uguo I'm not ready and I'm not even sure of the father no nginegera 10,000 ngugutiga we uthiage ni ndere ni acha nyabe ndegeke ati no ko karangia kehera ni uko undeithitie muno ngimuria 10,000 and sorry to say muthoni I believe in children by choice, sorry to say anyway ngigiteithia Fidelis ure ndamuteithia na nie ngigitigwo na mibango yakwa na ngibanga we ria mberegeria ai Ngai ni akirigitie nani ria keri ai bado gutiri handu rathie ndigukwira urenda ekire andu ni no akohe mundu urenda kugeria ndakagerie ndigukwira but you just know I tried suicide 1 2 3 times we kuria nyumba ndio hiki na majambos fulani ria mwisho ri ndekaga uguo ngwire kiria giatumaga ndigathi umenye no uko wi mugi no uri o mukigu nona kigina giakwa giothe kiria ndeigeire ni ndatumeire mami ria mbere you know koguo ria keri ri ndamutumira kigina ri ni amenyire uyu atumaga kigina akienda guthie you understand so agitumana save ria gatatu ri ni ndireka mathabu ndatumira mwale wa maito no anange ndatumira mami ri ndikumugia ni akona cia guthi igwe mangai. That is my reasoning. Kira itaririkana ni riri niguo mami witu amenyaga uria ndenda gwika o ndamutumira kigina tondu ni mbeca nyingi iria ciothe ngiigeire ndakirikia tumaundu ni ndaria my last supper icio itatigara ri ngatumira mami ni ho aranyitira ni ndiramenya uguo na no Ngai niguo ria mwisho mami ni atumire arata akwa eri na my uncle Peter Peter umire o Njiro agiuka o Kasarani ndaikara Kasarani hiyo na magiuka magikora mundu uthire tondu ri maya mangi meri ni feirire so riu ndireka undu ndiramenya ndingi guthire yes amongst the friends was a nurse first aid the vitari na ihenya
ngitangikirwo na ngicoka moyo. My God. Hau niho mami atuire itua angikorwo ni ukunjura kaba uke nguonage tu haha ona wa kuruta wira o nguonage. Na hau no ndamenyire mami ni anyendete na njira nene muno, na niho ndokire ku understandira to maundu tutu agwikaga ngikura ri tutie kwenda gwake ti kumena amenete. She was in a dilemma. She's trying to balance her marriage, me, her life, everything. Nemo nini, nemo young, so she's totally confused. Anyita. So ngethie ngikara na shosho na guka, anko ciakwa no maradora, sister ciakwa no ciradora, mami no aradora. Akindangikira muso ni uti room ya nyumba gwa counselor itaingarite. No anga kwa ndagitari uyu wanjira. Na counselors ndimuthaithe. Counselors okone munathikiriria. He uria mwathomithirio cukuru kia mabuku